Nibyo mwaramutseho neza mwese abaduteze yombi muri mu bice bitandukanye ndabasuje kandi mbahaye ikaze mbifurije kugubwa neza kuri uyu munsi wa none tariki 12 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026. Turagarutse kandi nanone muri studio kuri mikoro ni Bosco, aho tugiye kubana mu minota mikeya cyane, ariko iminota tugiye kuba twareberamo hamwe byinshi, iminota tugiye kumviramo byinshi, iminota tugiye gusobanukirwamo byinshi ndetse no gutangarizwa byinshi. Nayo mpamvu rero mbwira abantu ni mukande subscribe kuri Region Info umunsi ku wundi uko bwije n'uko bukeye, kugira ngo mujye mubasha gukurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Reka rero nta gutinda ugarukire kuri bimwe mu byo tugiye kwibandaho muri aya makuru yacu ya none kuri tariki ya 12. Turagaruka ku nkuru ziri kuvugwa ku musore wagaragaye ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri video yakomeje kugenda isirikira hirya no hino mu batuye iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, yatangiye no kugaragara hanze y'iki gihugu. Ni video yagaragayemo umusore uri mu kigero cy'imyaka hagati ya 20 na 25. Bivuga ko uyu musore ngo nuvuga hagati ya 20 na 27, bivuga ko uyu musore ngo yaba yarari mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda zerutse koherezwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Turasuzumira hamwe ibyo yavuze, ibyo yatangaje, ndetse turebe n'icyo biri kuvugwaho kugeza kuri ubu ngubu. Si byo byaba bigiye gusobanura ndetse no kongera kuzamura amakuru yari yakomeje kugenda avugwa yuko ingabo z'u Rwanda zaba zoherezwa ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Turabigarukaho. Ibikorwa by'abarwanyi ba AFC M23 bikomeje kongera umubare w'abantu bava mu byabo. Ibi bikaba byagaragaye muri teritwari zirimo Karehe ndetse na Warikare, aho ibi bikorwa ngo byatumye benshi bava mu byabo barahunga. Unyemerere ayo makuru nayo tuze kuyagarukaho. Hari byinshi rero tuba tugufitiye tugenda tugarukaho, ari nayo mpamvu ngenda nsaba abantu kujya mu by'ukuri mureba inkuru cyangwa se mukurikirana inkuru tubagezaho kugeza ku musozo, kugira ngo ubashe kumva no gusobanukirwa akantu ku kandi ibiba bigezweho hano muri aka karere ka Afurika y'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino, aho dukomeje nanone kujya tugira dutya tukanyarukirayo naho tukareba uko byifashe. Nsabe abantu kuza gutanga ibitekerezo byanyu, aho unyarukira ahatangirwa ibitekerezo n'ubundi nk'uko bisanzwe, ugatanga igitekerezo cyawe cyangwa se inyunganizi, bityo bikarushaho kudufasha cyangwa se bikarushaho gutuma dukomeza kugenda tubana uko bwije ndetse yemwe nuko bukeye. Hanyuma rero ushobora no kunyarukira muri groupe yacu ya WhatsApp, aho ureba mu hatangirwa ibitekerezo ukabona link tuba twagushyiriyemo igufasha kubana natwe muri groupe yacu ya WhatsApp. Ari naho uza kubona iyi video yashyizwe hanze n'impande za Repubulika Demokarasi ya Kongo, zisobanura neza ko yafatiwemo amashusho asobanura iby'uyu mugabo ku mirongo y'imbere ku rugamba. Reka rero nta gutinda twinjire neza muri aya makuru. Hari ku itariki 11 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026 nibwo video yatangiye gusirikira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ni video iri mu bice bibiri, akaba ari video yagaragazaga umusore uri mu kigero cy'imyaka 27 kuri 20. Uyu musore ufite uburebure bigaragara ko ari hagati ya santimetero 75 na 80 gutyo. Uyu musore rero bikaba bivugwa ko afatwa n'abo ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni video imara umunota n'amasegonda 40 ndetse n'indi imara iminota 3 n'amasegonda 48. Iyi video izi video zombi uko ari ebyiri zikaba zigaragaramo umusore wari wafashwe amashusho, rero bigaragara ko ariko afite n'ibisa n'ibikomere ku mubiri, by'umwihariko ku gice cyo mu maso, bigaragara ko yaba yatewe mu by'ukuri. Ibi
ibi rero bikaba muri iyi video byagaragayemo bisobanura neza cyangwa se dukurikije ibyavuzwemo, uyu yemeza ko ari umwe mu bagize igisirikare cy'u Rwanda ndetse uherutse kwinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, akanyura ku mupaka wa Petite Barriere mu karere ka Rubavu akagera i Goma, ndetse ngo i Goma akaba yarahageze aharara umunsi umwe we na bagenzi bagera kuri 30 binjiranye muri iki gihugu bari mu modoka yo mu bwoko bwa jipe, hanyuma babona koherezwa muri teritwari ya Masisi, ari naho kugeza uyu munsi yafatiwe ndetse ari kumwe na bagenzi be. Mu busobanuro yatanze yavuze ko ariho yafatiwe ari mu bikorwa by'ubutasi byo kugenzura uburyo ki Masisi byifashe, ndetse ngo ibi bikorwa byagombaga gukurikirwa n'ibitero byagombaga ibitero byagombaga kugabwa harimo muri iyi Masisi barimo, ndetse ngo no muri teritwari ya Warikare. Icyakoza ibyo bitero byagombaga kugabwa Masisi ngo byahise byongerwaho undi munsi nk'uko uyu wafashwe abisobanura. Reka twinjire mu byo yavuze nyirizina. Uyu wafashwe avuga yuko yitwa Dieudonné Segatarama, akaba avuka Nyanza mu karere ka Nyanza ho mu majyepfo, ndetse avuga ko avuka mu murenge wa Busoro. Uyu yavuze ko yafashwe ari kumwe na bagenzi be, ariko avuga ko mu bamuyoboye harimo komanda Rugeni Nyange, ariko akavuga ko aho bari ubu ngubu bagenzi be naho aho bakambitse Kasheberi bari bayobowe na Vice Lieutenant cyangwa se Suriyetona Ishimwe Eric, ari nawe wari uyoboye mu by'ukuri agatsiko kabo kabarizwaga muri Suko, ikitwaga Suko. Nuvuga ngo Suko ikomanda wabo ni Ishimwe Eric ufite ipeti rya Suriyetona cyangwa se Vice Lieutenant, nk'uko uyu wafashwe abisobanura. Avuga ko umuyobozi wabo mukuru chef commander ari uwo bita Rugeni Inyange, we rero ngo ntabwo ari muri teritwari ya Masisi, ahubwo uyu wabisobanuye avuga ko ari mu mujyi wa Goma ariho arimo kubarizwa. Icyakoza uyu nguyu akaba akomeza avuga yuko bageze ahangaha batumiwe kuza gukurikirana ibikorwa byo kubungabunga amahoro muri Kivu zose, no kuvuga Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, ariho bagombaga gukorera ibi bikorwa byabo. Yakomeje kugenda rero abazwa byinshi nk'uko bigaragara muri izi video zombi ko ari ebyiri, ku ntego yaba yarabazanye hano, uburyo bahageze ndetse n'ibindi byose bigiye bitandukanye, nk'uko aya makuru yarushijeho kugenda abitugaragariza, cyangwa se inyandiko z'ibi bitangazamakuru zigenda zibigaragaza. Uyu wafashwe rero yagize byinshi atangaza, n'ubundi tugikomeje kugenda dusuzumira hamwe. Yavuze ko ubwo bazaga bari ku munsi wa mbere w'icyumweru baca Petite Barriere i Rubavu, no kuvuga mu karere ka Rubavu, bagera i Goma, umujyi ugenzurwa n'inyeshyamba za 23. Bamaze kuhagera ngo baharaye umunsi umwe wonyine, uwo munsi niwo baharaye. Mu kumara kuharara uwo munsi bahise bukeye bwaho bahise berekeza Masisi, muri teritwari ya Masisi. Yavuze ko yafashwe ubwo we na bagenzi be bari Masisi ariho yafatiwe, barimo kuhakora ibikorwa byo kuhatata. Yavuze ko ubwo yazaga bari babwiye ko baje kubungabunga amahoro muri Kivu zose. Uyu avuga ko yitwa Dieudonné Segatarama, akaba avuka mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busoro mu ntara y'Amajyepfo. Yasobanuye ko yinjiye mu gisirikare nyuma y'uko ashoje amashuri yisumbuye, kuva no kuvuga amashuri 6 yisumbuye secondaire, nibwo akimara kuyasoza rero ngo yinjiye mu gisirikare. Hanyuma rero avuga ko yari private, yari ku rwego rwa private, ndetse imbunda akoresha ni imbunda yo mu bwoko bwa Kalashnikov, ariko mu gusobanura yavuze ko ngo yize na machine gun, ariko akaba yatayikoreshaga, akaba yakoreshaga iyi mbunda yo mu bwoko bwa Kalashnikov ku rugamba. Avuga ko ubwo binjiraga muri Congo bari 30
bari abasirikare 30 ndetse baje bari mu modoka ebyiri zo mu bwoko bwa jipe arizo zabagejeje hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kuvuga yagaragaje ukudategwa ndetse no kugaragaza ko amakuru avuga asa nkaho ayazi neza. Gusa icyakoza kugeza kuri ubu ngubu kuri iyi tariki ya 12 ubwo twakoraga iki kiganiro, inzego z'igisirikare cy'u Rwanda RDF nacyo zari zagasobanuye kuri aya makuru avugwa cyangwa se kuri iyi video y'uyu nguyu wiyembereza ko ari uwo mu ngabo z'u Rwanda. Gusa icyakoza hakaba hagitegerejwe igishobora kuvugwa cyangwa se igishobora kuba cyatangazwa. Kuva mu minsi yashize kugeza uyu munsi nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa, igisirikare cy'u Rwanda cyakunze kugenda cyihakana ndetse kinenga amakuru y'abavuga ko baba hari abo mu ngabo z'u Rwanda bafatirwa ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Igisirikare cy'u Rwanda cyagiye kivuga kenshi ko ibyo bidafite aho bihuriye n'ukuri ndetse bikwiye kwamaganirwa kure. Igisirikare cy'u Rwanda kivuga ko kitigeze cyohereza n'umunsi wa rimwe abasirikare bacyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bityo ubwo ushobora kugaragazwayo ashobora kwirengera ibyo atangaza cyangwa se avuga muri ubwo buryo bwo kuvuga ko hari abasirikare baba berekezwayo. Kugeza kuri ubu ngubu rero inzego zitandukanye mu buyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nazo ntabwo zagize icyo zisobanura kuri aya makuru, ariko muri video zakwirakwiye ku banyamakuru ndetse n'abatangaza nyine amakuru hano muri iki gihugu, ni video zo zagaragazaga rwose mu masaha ya mbere iby'icyo gikorwa. Kugeza kuri ubu ngubu rero nk'uko biri kutangazwa cyangwa se bimaze gushyirwa ahagaragara, ni video ebyiri ushobora no kuba wakurikirana uramutse ugiye muri groupe yacu ya WhatsApp, aho ati mu gihe hakomeje ingamba za diplomasi zigamije kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, buhamya bushya ngo bukomeje kongera ibirego bishinja u Rwanda kugira uruhare muri uwo mutekano muke. Ibi bikubiye mu by'umusirikare w'u Rwanda wafatiwe ku rugamba yatangaje nk'uko bikurikirwa n'iyi video. Ndavuga mu magambo yatangajwe n'abashyize hanze iyi video. Ibiro ngo bikomeje guteza impaka ngo zango turwane. Uwafashwe yitwa Segatrama Dieudonné, yavuze ko ari umwe mu bagize ingabo z'u Rwanda, akaba yaratawe muri yombi n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Avuga ko yoherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntangiriro z'ukwezi kwa 4 2026 akinjizwa mu gihugu ku mpamvu zitarimo ukuri, aho agira ati twoherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bivugwa ko tugiye kugarura amahoro mu ntara za Kivu zombi, twinjiye tunyuze ku mpaka uzwi nka Petite Barriere Goma, turi abasirikare bagera kuri 30. Ati twariraga muri resitora zo muri Goma kandi fagitire zacu zishyurwaga n'umuntu wo mu mutwe wa FM23, aho uyu asobanura rwose ko atigeze yishyura, ariko ubwo yaryaga muri resitora mu mujyi wa Goma. Nk'uko ngo abivuga, abasirikare ngo bakiriwe n'inyeshyamba za M23 bakimara kugera muri Kongo mbere yo koherezwa mu bice by'imirwano. Ibi bishimangirwa ku birego bivuga ko hari ubufatanye hagati y'ingabo z'u Rwanda n'uyu mutwe w'inyeshyamba, n'ubwo u Rwanda rwakomeje kubihakana. Segatarama akomeza avuga ko batunguwe no gusanga ubutumwa bari bahawe bwarahindutse ngo bageze ku rugamba. Agira ati batubwiye ko tugiye mu butumwa bw'amahoro, ariko twasanze atari byo, twisanze turimo turwana n'ingabo za FARDC turi kumwe na FC23. Yongeye ko ngo yari mu itsinda rishinzwe ubutasi mu bice bya Masisi, aho bateguraga ibitero byagombaga kugabwa mu turere twa Masisi na Warikare. Nk'uko yabitangaje, ibyo bitero byari biteganyijwe gutangira kuwa 5 bihereye i Masisi. Uyu musirikare yavuze ko yafashwe n'ingabo za Kongo ari mu gikorwa cyo gushakisha amakuru mu basivile no mu basirikare muri Masisi, aho yemeje kandi ko afungiwe mu buryo bwubahiriza amategeko n'uburenganzira bwe. Hagati aho, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherutse gufatira ibihano bamwe mu bayobozi b'u Rwanda zibashinja gushyigikira umutwe wa M23. None inzego z'akarere n'iz'umuryango mpuzamahanga zikomeje gusaba ko ingabo z'amahanga zava ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo amahoro agaruke.
nubwo u Rwanda ruvuga ko ingamba zarwo zigamije kurinda umutekano warwo, ngo benshi mu basesenguzi bagaragaza ko hari inyungu z'ubukungu zishobora kuba zituma rushaka gukomeza kugira ijambo mu burasirazuba bwa Kongo. Aka karere gakungahaye ku mabuye y'agaciro arimo coltan, cobalt, zahabu akenerwa cyane mu nganda z'ikoranabuhanga ku isi. Mu buhamya bwe, Segatarama yagarutse no ku bayobozi be, aho yavuzemo uwitwa komanda wa batayo nk'uko abivuga. Ni ukuvuga ngo yavuze ko komanda wa batayo ye yitwa Rugeni Nyange. Avuga nanone uwitwa Vice Lieutenant Ishimwe Eric, avuga ko ayobora icyitwa Sukhoi. Ibi byatangajwe rero bikomeje kugurura impaka mu rwego mpuzamahanga, mu gihe hakomeje gushakishwa ibisubizo birambye bizagarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru, tuvuye ku by'uyu wafashwe uvuga ko ari uwo mu ngabo z'u Rwanda wafatiwe ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, biravuga ko ibikorwa by'abarwanyi ba AFC M23 n'igisirikare cya leta ya Kongo n'amatsinda atandukanye aho barwana mu bice bigiye bitandukanye birimo biragira ingaruka zikomeye cyane ku buzima bwa bamwe, kuko bakomeje kugenda batuma abaturage bava mu byabo. Ubu biravugwa ko kuva ku itariki 6 kugeza kuri wa 12 hakomeje kugaragara umubare munini w'abaturage bahunga imirwano bava mu duce turimo Ziraro, Dorere muri teritwari ya Karehe mu Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abaturage bahunze imirwano ihanganishije umutwe w'inyeshyamba wa AFC M23 ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo. Amakuru aturuka mu baturage baho byabereye bavuga ko imiryango yabimuwe n'intambara yageze mu bice bitandukanye byegera ku gace, by'umwihariko benshi bahungiwe mu gace kazwi nka Hombo y'Amajyepfo kari aho bita Bunyakiri muri teritwari ya Karehe. Hari kandi abandi bakiriwe mu duce turimo Manje muri Hombe y'Uburasirazuba ndetse no mu gace ka Hombo y'Amajyaruguru kari muri tuduce twa Itebero muri teritwari ya Warikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Kugeza ubu umubare nyakuri w'ingo zimaze kwimurwa nturamenyekana kuko nta barura ryemewe n'inzego zibishinzwe rirakorwa. Icyakora ibimenyetso bigaragaza ko igitutu cy'ibibazo by'ubutabazi bwihuse cyatangiye kugaragara muri utu duce twakiriye abo baturage bahunze kubera ubucucike ndetse no kubura ibikoresho by'ibanze. Ni mu gihe bivuga ko uburyo bwo kugeza ubufasha ku abaturage bakomeje kugenda bahunga bukomeje gutera impungenge. Abaturage bari kubaho mu buzima bugoye, aho bamwe bacumbikiwe n'imiryango y'abagiraneza mu gihe abandi bacumbikiwe mu mashuri n'ahandi hatateganyijwe guturwamo. Bivuga ko bageze aho bahungiye badafite ibikoresho n'ibiribwa bihagije byabafasha mu mibereho yabo ya buri munsi. Mu byo bakeneye byihutirwa harimo ibiribwa byo kurya umunsi ku wundi, serivisi z'ubuvuzi, amacumbi, ibikoresho by'ibanze byo mu rugo ndetse n'amazi meza n'ibikoresho by'isuku. Inzego z'ibanze n'imiryango itanga ubutabazi barasabwa gutabara byihuse kugira ngo hirindwe ko iki kibazo cyarushaho gukomera ku buryo hashobora kwadukamo indwara zirimo ibyorezo, indwara zituruka ku isuku nke ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Hakaba habayeho gusaba rero ko abashinzwe gutanga ubutabazi byihutirwa bahita babugeza kuri aba baturage bahunze bava muri ibi bice byo muri teritwari ya Karehe, Ziraro ndetse n'abageze muri Warikare kugira ngo habeho gutabara. Uku kwimurwa gushya kw'abaturage kugaragaza ingaruka zikomeje guterwa n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abasivili bakomeje kwibasirwa n'ingaruka z'intambara. Ni ikibazo gikomeje guteza impungenge ku rwego rw'akarere n'amahanga, bityo kikaba gisaba ubufatanye bw'inzego zitandukanye kugira ngo haboneke amahoro arambye n'ubutabazi bwihuse ku bababaye. Ubu rero imibare iherutse gutangazwa bivuga ko abagera ku bihumbi 4 ibihumbi 40 aribo bari bamaze kuva mu byabo, ariko bikaba bivuga ko imibare yarushijeho kugenda yiyongera uko iminsi igenda yihereka, kubera ko imirwano ntiyahagaze ahubwo yarushijeho gutuma benshi bagenda bava mu byabo. Ubu kugeza kuri ubu ngubu biravuga ko imibare yiyongereye ndetse hagitegerejwe igishobora gukorwa
kugira ngo umutekano ugaruke, abo baturage basubire mu byabo nk'uko birushaho kugenda bigaragazwa. Mbashimire rero mbabwire ntimwakoze cyane kudukurikirana, bari badukurikiranye muri bice bigiye bitandukanye. Turi ku cyumweru, twamaze kugera ku cyumweru rero, ubwo abaza kwerekeza mu masengesho agiye atandukanye cyangwa se bari kwitegura kwerekezayo, reka mbashimire rero. Turaza gukomeza kugenda tubana muri aya makuru n'ibiganiro, ntucikwe kuri uyu munsi rwose wose, ukomeze kugenda uba hafi kugira ngo turusheho kugenda dukurikirana iby'aya makuru. Murakoze cyane. Bosco, iyi ni Region Info.